ngiyayikhetha inkosi yasePhakameni. Bantwana basePhakameni, ngithunyiwe yizwi lenkosi yasePhakameni uba ngikhulume indaba kaNkulunkulu phezu kwenu. Ngingumntwana ke omncane. Besiye sibone lapha ePhakameni singabantwana inkosi ithume umuntu omdala ngokubuka kwethu. Uma umuntu emdala ke kunegama lelisetshenziswa abantu abancane eliye lithi ikhehla. Uma lo muntu ethunyiwe emdala kangaka athi mayeseguqile njengoba ngiguqile athi ngingumntwana omncane kakhulu ngoba indaba kaNkulunkulu isuke ingaphezulu kwakhe. Nami ke ngisho njalo bantwana basePhakameni ukuthi yoba ngiguqe lapha ngingumntwana omncane kakhulu, kodwa abazukulu bethu bazi ukuthi omkhulu laba amakhehla. Ngolimo ke lwezingane nolimo nje likhona nje emhlabeni. Nathi sasingazi ukuthi kuhamba hambe kufike isikhathi la siyoguqa kanje khona sesingamakhehla, kodwa bese sithi ke singabantwana basePhakameni ngoba into ebalulekile ukuba umntwana kuleli bandla. Amen. Ngibonge mvangeli wenkosi ungelekelela njengoba ngicelile enkosini. Ngizocela ke ungena lenkonzo ngengoma yethu yama-73. Omunye kuyobe sibhekela incwadi yesihlabelelo noma amahubo 103 amavesi 2 kuphela. Ngiyakholwa kuyise onamandla wonke, umdali wezulu nomhlaba, sabana kumoya uyingcwele nakwirhamente oyamanasaretha nobudlelwano babangcwele ngcwele base na yitwala yelifem la manasaretha asketela lona uJehova vamangolin seze wahluba ngabo kathathu labo Nasaretha phambi kwamasulu ungewomnyaka
ngigeze ngehiso yasezulwini ngikhanye ngokukhanya ukukhanya yebo ngigeze ngehiso yasezulwini ngikhanye ngokukhanya ukukhanya yebo Bonge uJehova mphefumulo wami nakho konke okuphakathi kwami ngakubonge igama lakhe eliyingcwele. Ngibonge uJehova mphefumulo wami ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe emihle. Amen. Bantwana basekuphakameni le ncwadi efundwayo ikhuluma nami, ikhuluma nawe, ngoba namhlanje kuloJulayi singenile ngamasango asekuphakameni. Kule minyaka singazi noma kuyokwenzeka yini ukuthi siphinde sihlangane kanje, kodwa uNkulunkulu wasekuphakameni emuhle usimemile kulonyaka noma ngale nyanga kaJulayi 2022 ukuthi namhlanje sizogubha lomkhosi kaJulayi ngaphandle kwembandela. Sifanele kakhulu ukubonga lokhu phambi kaNkulunkulu. Ngiyethemba ukuthi iminyaka emibili iphelile, yagcwele iminyaka emibili kungekho ukuhlangana ngokukhululekile, kodwa namhlanje uNkulunkulu usenzele indaba enkulu ukuthi siphinde sibuthane kulomuzi ngaphandle kwezihibe ezithile. Ngenxa yomkhohlane obukhona nokhona namanje noma ke amandla awo asenciphile, bakhona abantwana benkosi abadlulile emhlabeni ngalomkhohlane esibaziyo nesingabazi. Bakhona abantwana benkosi obabambile lo mkhohlane esibaziyo nesingabazi, kodwa okungijabulisa kakhulu ukuthi abanye babo obabambile lo mkhohlane siyababona bakhona phakathi kwethu. Siyambona umfundisi Ntombela, siyambona umfundisi Masango, siyambona umvangeli uNduli, siyambona umshumayeli uGumede, siyambona umkhokheli uGumede. Akubona bodwa, bakhona nabanye, kodwa laba ngabazi ukuthi babambile lo mkhuhlane, bangena emagumbini abucayi, kodwa lo uNkulunkulu esimkhonzayo wakhona. Siyabonga bafowethu, siyabonga bodade wethu, siyabonga Nkosi yasekuphakameni ukuthi laba bafowethu nodade wethu sinabo phambi kwakho namhlanje. Hayi ngokukholwa kwabo, hayi nangokuhlakanipha kwabo, hayi nangokwazi kwabo, kodwa umusa walo uNkulunkulu. Ithi ke incwadi esiyifundile, mbonge uJehova mphefumulo wami nakho konke okuphakathi kwami, makubonge igama lakhe elingcwele. Mbonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe emihle. Sengathi ke bafowethu bodade wethu
bese ngekhohlwe lokhu uNkulunkulu asenzele kona. Nawe wena ungakubambanga ngomkhuhlane nje uba nami ungangibambanga. Kwangasikho kuhlakapha kodwa kwakuwumusa kaNkulunkulu. Kodwa ngabafowethu labo ababamba siyabonga ngoba baphuma emilonyeni wengwenya. Sibangcwabile abantu abaningi. Siyabonga. Ngoba kuyisifo ebesenamandla kakhulu. Sibabambile abantu. Akingqika amadoda, akingqika amakhosikazi. Mase bekingqikile labantu kutholakala ukuthi ufika umuntu eksene emzini wakhe ezobekwa. Kuthiwa kangena isikhashana sembala awambalwa kungabi isikhathi esithi ashesha ayofishwa angalali nje ukulala emzini wakhe. Kodwa siyambonga uNkulunkulu wasephakameni bafowethu ngoba nikhona mfundisi. Ngabe lo July umunye. Ngabe muhle kodwa ngabe umunye ngoba ngabe nenkosi yasho ukuthi silahlekelwe. Ngabe yasho ukuthi silahlekelwe. Kodwa siyambonga uNkulunkulu wasephakameni ngoba niphumile emlonyeni wengwenya naphinda nazohlanganyela nathi. Sengathi uNkulunkulu bengasiza ke bafowethu bodade wethu singakhohlwa. Abantu bakingqikile njengenkomo kodwa isifo sake sahlasela inkomo. Sasabafana sibancane. Owathi umbendeni. Sayigingqika inkomo zamadoda ibaya ngebaya sigingqika inkomo. Omunye phela isibaya. Kuthiwa umbendeni. Kukhona kweyinkukhu kufaka kuthiwa uphenyana. Ziphela izinkukhu. Ngibone lesifo senjalo ngabona ukuthi umbendeni wabantu ke lo. Umbendeni wabantu lo kodwa. Siyambonga uNkulunkulu wasephakameni bafowethu ngoba niphunyulile. Siyabonga kakhulu Nkosi yasephakameni, siyabonga. Siyabonga abangcwele, swele imlomo yokubonga. Swele ngokuthi siyambonga ngani uNkulunkulu. Kukhona iphunu lapha kaloliwe la ngisebenza khona. La lithi malikhuluma njalo malikhuluma ligcizelele egcineni bese livala inkulumo yalo lithi ungakhohlwa. Noma ngabe wenzeni ungakhohlwa, noma ngabe kwenzekeni lithi ungakhohlwa, noma ngabe likuyalela into ofanele uyenze ligcizelele lithi ungakhohlwa, lisebenzisa ulimi lwamabhunu. Noma ngabe belikhulume ngesizulu, noma ngabe belikhulume ngesingisi, kodwa egcineni lizothi muni vergeetne. Kwakuyinto yalo-ke lelo ukuthi malikhuluma njalo noma ngabe likuthumele noma ngabe kwenzekeni lithi muni vergeetne. Bengithi kule ncwadi kade ifundwa kukhona nje izwi elilodwa elithi ungakhohlwa. Ngoba kuyenzeka sikhohlwe. Ungakhohlwa lagcizelela leli phunu lithi muni vergeetne. Mfundisi Ntombela ungakhohlwa mfowethu. Mfundisi Masango ungakhohlwa. Mvakela Nduli ungakhohlwa. Shumayela uGumede ungakhohlwa. Khokhela uGumede ungakhohlwa. Anginibali ngoba kuyinina niphathwe lesifo kuphela kodwa abakhona nabanye engingabazi. Kodwa nabo ngiyasho ukuthi bangakhohlwa noma ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu lo wasephakameni ukhona uyasindisa. Idwala elihle lama Nazaretha askethela lona uJehova nako uleng na idwala elihle lama Nazaretha askethela lona uJehova nako uleng. Ansindiswanga ubungcwele benu. Ansindiswanga nakukholwa kwenu okukhulu. Ngoba singabantu balelizwe. Asinako ukukholwa kwanele
kodwa kukhona into nje emnandi kithi ukuthi uNkulunkulu wasithanda wasinikeza idwala elihle lingushembe la kuzohlala khona amaNazaretha idwala elihle la maNazaretha askethela lona uJehova nango umuntu owabhala le ncwadi kade ifundwa uDavide wayenazi izona Davide wayebuya angezi kahle phambi kaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wayemthanda wayethi mayese esonile azivume aguqe ngamadolo azethula azivume athi ngonile bese uNkulunkulu emnika intethelelo ngithi bafowethu anisindanga ngoba ningcwele ubungcweleke kumuntu abukho ngikukhumbula amazwi inkosi yasekuphakameleyo ekhuluma lapha ekufameni ikhuluma nje ngezono khona izono yakhuluma ngazo nje esingayinakile ezilula yathi khona isono solaka yathi khona isono sokuntela awu nolaka luyisono nokuntela kuyisono kanti yini engesona isono ekuphakameni ngangizibuza kanjalo kodwa impendulo ngigcine ngiyithole khona lapho ithulaka lokelisebenze nalo ngenasidingo khona luzone izinto sisebenze kabi wathi nokuntela kukhona ukuntela okungantelwa ngako athi uma umuntu entele ngakho bese kuzwakala kabi komunye umuntu bese kuba khona lokungaboni ngasolinye bese kuba khona ungabi khona kobudlelwano maNazaretha amahle njoba silapha sekathi singaba nobudlelwano obuhle bobuntwana baseNazaretha nakuyihamente yingcwele ya maNazaretha nobudlelwano babangcwele basem nakwihamente yingcwele ya maNazaretha nobudlelwano babangcwele basem idwala elihle lona uJehova Jehova ngobule idwala elihle la maNazaretha askethela lona uJehova nangobuleni maNazaretha ngiyathemba ukuthi basila kuloJulayi sihleze edwaleni okulona lona uNkulunkulu asisize sibekezela uNkulunkulu asiphe ukubekezela asiphe ukuzithoba asiphe ukwehlela ngenzansi ngaso sonke isikhathi ngoba indlela kaShembe ihambe la kuthanda khona umuntu ihamba la kuthanda khona yena noNkulunkulu wakhe sesithobe omunye nomunye abe mkhulu omunye kunawe naye futhi akwenze ube mkhulu sibe bakhulu sonke senzane thina sibakhulu ngoba siqonda ukuhloniphana Abraham engakabi uAbraham ese uAbraham izwi kaNkulunkulu lamkhipha ezweni lakuwa lathi akayezweni laseKhenani wayengena umntwana uSara uSarayi wayekabi namntwana wayesethatha indodana yomfowabo uHarana
nayo yayisiyintandane ingasenamzali kodwa inoyisomkhulu uTera. Wathi mayihamba uAbraham ekhishwa izwi uhamba naye indodana yomfowabo babefuyile benemfuyo eningi kakhulu. Bathi mabefika labo wabona ukuthi ngeke bahlale ndawonye kufanele behlukane ngokuhlala kodwa imfuyo yabo yayidla ndawonye. Kwasexabana abelusi bakezwana abelusi wezwa uAbraham ukuthi awu abelusi baxabene. Wayesezehlisa uAbraham waya kuLothi wafika wazehlisa wathi makungabi khona uxabana phakathi kwabelusi bezinkomo zakho nabelusi bezinkomo zami ngoba thina singabazalwane. Nayo indaba ebengifuna eyokuthi thina singabazalwane akungabi khona uxabana phakathi kwethu ngoba singabazalwane. Ngaleyo ndlela uAbraham wayazi ukuthi uNkulunkulu akakufuni uxabana phakathi kwabazalwane. Ingakho ezehlisa eya endodaneni umfowabo endodaneni yakhe eyothi mntanami akungabi khona uxabana phakathi kwethu ngoba singabazalwane. Sengathi nathi kanjalo maNazaretha. Omunye nomunye athi hayi akungabi khona uxabana phakathi kwethu ngoba singabazalwane. Sihlezi edwaleni elihle awu thina sinenhlanhla enkulu kabi ngoba sinedwala esihlezi kulo. uNkulunkulu asize siphe inkonzo yokusithoba. Yake yamlahlekela umka Abraham inkonzo yokuzehlisa. Hayi ke umkakhe wangempela lo okwakuthiwa uHagari. Hagari wayencekukazi kaSara. Angazi ukuthi ngesizulu noma manje singathini mhlambe kwakusamakhoshana ngazi. Kodwa yayithi uma intombi iyogana bese kuba nentombazana ehamba iyohlala nayo kuthiwa iyincekukazi yayo. uSara ke wayengenamntwana. Wayesethi uAbraham ngoba uNkulunkulu usivalile isizalo sami. Thatha incekukazi yami le uHagari ungene kuyo mhlawumbe uNkulunkulu usikhumbula akuba umntwana. uSara unentshisekelo ukuthi uzohamba Abraham emhlabeni lingasali igama lakhe ngoba yena uNkulunkulu akamphili umntwana. Usenikela ngendoda ke unikela ngayo kulesi sebenze esuHagari uthi ngena kuyo. Nempela wangena kuyo uAbraham wakhulelwa uHagari. Wathi uHagari esekhulelwe esethwele isiso sengaka wasiqala ukubhenza. Wayesedelela uSara. Yamphatha kabi lento uSara ukuthi hawu lo muntu ngimnika into enkulu ngamnika indoda kunikwana. Useyangisa. Wayese Abraham ezethi hayi angathi uyinkinga lo muntu. Manje angathi akasenzi kahle. Awubone ukuthi wenzenjani ngoba manje usegolozela uAbraham. uAbraham uthi ayibona wena wenzenjani ngoba wena wathi akubeshe. Wayeseqala uSara ukwenza lokhu kwamakhosikazi. Wayesethi kumhlukumeza lo. Wamhlukumeza impela wathi hawu ngakunika indoda ubusungedelela. Wahamba uHagari uhamba nesiso sikaAbraham. Wabaleka washiya wahamba odwa wanqamla enkalo ngenkalo washona evumbuluka wahlangana nengilosi. Yathi ingilosi kaNkulunkulu Hagari uphumaphi uyaphi na? Wathi hayi ngiyabaleka ebusweni benkosikazi yami uSara. Ithi ingilosi kaNkulunkulu Hagari phinde emuva hamba ufuka usithobe phansi kwakhe. Khuluma ngenkonzo yokusithoba. Angiqondi ukukhuluma ngendaba uAbraham noHagari. Kodwa khona inkonzo eyimlahlekela uHagari. Wahluleka ukuzithoba. Wabuswa ukuthi angikwazi ukuzithoba phansi komunye umfazi. Ithi ke ingilosi hamba phindele emuva ufika uzithobe phansi kwesandla sakhe. Nempela wafika wenze njalo. Kungabe wazalele endleleni kodwa wazale sezalele ekhaya wayizala indodana uIshmayeli. Yathi mayisizele indodana yakhe uIshmayeli uAbraham wayenzela konke wayenzela ngishidili losuku lokuzalwa ngoba kwakuyindodana yakhe yokuqala nqa ayiphiwe empilweni yakhe esemdala esenamashumi awu9. Yayiselunga indaba kaHagari ngoba sekusho ingilosi yathi hamba uzithobe phansi kwesandla sakhe. Ukuba kwakusho umuntu wayengeke alalela uHagari wayezothi uyangibhedela angikwazi mina ukuzithoba phansi komunye umfazi. Kodwa kwakhuluma uNkulunkulu uqobo. Sathi uNkulunkulu nathi angasiza bangcwele sizithobeni phansi kwesandla somunye nomunye.
manje uShembe uma ekhuluma la njengoba kade umvangeli efunda khona izwi elithi ngiyanincenga zisukulwana abekho abantu abanenhlanhla njenganathi kusukela ngo-1910 kuze kuzoba manje uShembe usathi nje ngiyanincenga lo musafanele subabazi mkhulu kabi ukuthi athi ngiyanincenga khona sesoni lapha indathi ngiyanincenga kufanele asidube kodwa akasidubi ngoba weza kuthina ngoba kwakufanele ukuthi azosusa insila yesono ingakho ethi ngiyanincenga kusho bani kushidwa la elihle la Nazaretha azikhethela lona uJehova ngobulini nayedwa la elihle la Nazaretha azikhethela lona Jehova ngobulini Nkosi yasekuphakameni yake khuluma ngendaba yesicebi esake sasondela kuJesu sizobuza ukuthi konje singenze njani ukuze sidle ifa lokuphila okuphakade lokushunyayelwa uJesu. Jesu uyazibala-ke izinto ofanele azenze zonke. Wazibala wathi konke lokho ngikwenzile, konke lokho ngikwenzile, konke lokho ngikwenzile, konke lokho ngikwenzile. Kodwa wayesethi uselelwe into yinye kuba efeni lakho phela uthi uhlephu lawabela abampofu. Yaqala-ke inkinga kule ndoda. Kodwa akhona into eyifundwa inkosi yasekuphakameni lapho. Umbhalo uthi uJesu wambheka lo muntu wamthanda. Ethi inkosi yasekuphakameni maNazaretha nje ubanila kulo muzi wasekuphakameni sengathi uShembe anganibheka anithande. Namanje kube njalo inkosi yasekuphakameni. Namanje kube njalo. Asibheke asithande noma ke singakapheleli entweni eyifunayo yobungcwele. Ubungcwele bukude nomuntu bakuthi sazalelwe ezoneni isho njalo indoda yasenyakatho yathi zazalwa kanye nami akunakuthukisana sinye. Kodwa uNkulunkulu akathi asisiza sihambe ngendlela kaShembe nje ukuba uShembe eyidwebile ukuthi siyohamba la kuze sifike emzini wengcwele. Ethi inyanga yezulu ngelinye yakhuza thina ngoba sinenhlanhla siyakhuzwa thina. Akona ukwaliwa ukukhuzwa, akona ukwaliwa kuthandwa. Ethi ke ngelinye ilanga maNazaretha angisafune umuntu manje uzozala kumina ezokhuluma ngomunye umuntu. Kwakushinga ngezulu mhlawumbe abanye babe khona. Kuyenzeka phela inkosi ikhulume into kanti mhlawumbe wawungekho mhlawumbe usuthi uNtuli nawe useyayisholo. Kodwa kwakusho inyanga yezulu. Ithi angifuni uze la kimi nesono somuntu. Uma uza kimi uza nesono sakho khona ngizokuthethelela. Ithi uma uza nesono somuntu la kimina uyamthanda lo muntu wena ucabanga ukuthi uyamzona. Uyamthanda ngoba uma usumvumela isono ngizomthethelela. Yathi ayikani ngisafuna umuntu manje ozoza kimi ezokhuluma ngomunye umuntu. Ngisakufuni lokho yekani. Kodwa uma uza wena nowakho umthwalo uza nawo la ezokuthethelela. Kodwa uma uza nomunye umuntu ngizomthethelela lowo muntu ngoba vele usumvumela izono kanti uyamthanda wena ubuthi uyamzonda. Sethethelelwe ngenxa yakho. Nathi ningabe niseza nemthwalo yabanye abantu umuntu akeze nomthwalo wakhe. Kusho inyanga yezulu. Siyancenga kanjalo kuleli bandla siyancenga njengoba siyakhuliswa fanele siyongena emzini wengcwele. Okhazimula phezulu enganenyanga. Bantwana benkosi yasekuphakameni. Lezi zinto sezizwile amakhosi ezikhuluma. Mayinto kodwa ke phela usuyikhuluma
ngesinye isikhathi yenzeka ngesinye isikhathi kube sengathi mhlawumbe ususenga izimethi kanti kanjalo ukuthi phela uma ukudla-ke usukufake ku-microwave akube kusafana nokuphuma ebhodweni kodwa kona uShembe uyasithanda bangcwele uyasithanda namhla Nkosi ngiyabonga awu ngivumele ungize kuwe ngiyaze inhlala pha uphambe hambi wakho kule ndawo ingwe leyina namhlango kosingi ungiyabunga bungawo ungivumele ungise iku wengiya kasindla alapha uphambiwa kule ndawo eyingwe yebo Nkosi ma umange hlumenge kibe ngutla kathile leyo mangithe eleye izithelo sonaye izithandwa kuwe yebongo Nkosima umange hlumenge kibe nguxaka yethile leyo mangithe eleye izithelo sona ezithandwa nguwe makube yiphungaye nande kuwewe wetwawo wongu
umta daliye me mesa awa yosawa me pesuwa walenda aba yakho uma makube yiphunga ele emnande nande wetwawo umta ngumdali tuwe mesa awa isawa miphe suwa walenda abam seyivunulo kaShembe bangcwele ahloba ngayo akekho ayikho into uShembe angahloba ngayo ngaphandle kwethu uma thina sizohamba ngendlela kaShembe uShembe uyahloba njengoba silapha nje kulo July njengoba singaka nje imvunulo kaShembe uhlobile ukuba sikho ngabe uShembe akahlobile kodwa kuba khona kwethu uShembe uhlobile ingakho bengibonga abazalwane bethu uNkulunkulu abasindisile babakhipha emlonyeni wengoma wengwenya ngoba bangabantwana bakaShembe bawuShembe ngababoni imvunulo yakhe ayiphelele asibenzise inkonzweni yokwesithoba bangcwele Luka 18 verse 9 namhlangu kwasengi ngeya abunga bungawo ungefumele ungize egu Wengya yazindla alapha phambi wakho kule ndawo ingcwele washumayela lumfanekiso kwabazethembayo abathi balungile badela abanye abantu ababili bakhuphukela ethempelini ukukhuleka omunye wayengumfarisi omunye engumthelisi umfarisi wayesema nje yedwa wathi qekelele wathi ngiyakubonga Thixo ngoba mina ngifani nabanye abantu angifani nabaphangi angifani nabantu abangalungile angifani naneziphingi nanje ngalo enginaye la ngifani nje naye mina ngiyazila nokudla ngiyafasta
ngipha abangenalutho ngibabele kokweshumi enginakho kodwa umthelisi wayesemakude esaba nokubheka ezulwini kodwa washaya isifuba wathothobala wathi Thixo eba nomusa kimi mina so lo ke umthelisi owesaba nokubheka ezulwini wazehlisa uyena wehla ethethelelo sendlini yakhe lo osiphakamisayo uyakuthotshiswa kodwa lo othobayo uyakuphakanyiswa amen sengathi singaba nale nkonzo abantwana benkosi yasephakameni sengathi singaba nale nkonzo ukuzehlisa khona into yenziwa belungu ngibona kololu ngimanagers zakhona zazingafundile kodwa azazi isiphethe nemfundo manje zakhona kuthiwa iforeman yagqoka nje ijazi likakhakhi kodwa kuthiwa usesihlalweni mkhulu bekhona nabanye abantu abangcono kakhulu nabanye abelungu abangcono kakhulu kodwa ngoba lo izwi lithi uphethe abelungu bana akazi badalwa kanjani abeve bemhlonipha umuntu mayiphethe baba naleso siphiwo babe ngene office lakhe athi Mr. So and so besaqale nje ukuthi nje uNkulunkulu avume ngoba uyazi ukuthi uphethe noma ngabe ungaphansi uyakhe ngezinga noma uyambona futhi ukuthi nje akekho ezingeni lakhe kodwa ngoba izwi lithi uphethe amhloniphe nalo ophethe futhi naye abahloniphe labo abantu abaphethe abahloniphe abanikeza indawo yakho kube sengathi baphethe yena ile nkolo uJesu ayikhuluma ngayo ukuthi umfarisi phelile umuntu ozenza ukuthi yena ungcono kunabanye abantu umfarisi ke yena mina ngifana naye bani izinto ezinje ngisho le ngimi naye la angifani na utshela uNkulunkulu ngumhloli wenhliziyo uNkulunkulu wazi yonke into ngisho ngaphansi konyawo kodwa ugolozela yena ukuthi mina ngifani nabanye abantu uNkulunkulu cha kunjalo umuntu owehlethethelelwa yilo owaba nenkonzo yokusola wazazi ukuthi inkosi angilutho ngiyesaba lokubheka ezulwini kodwa inkosi iba nomusa kimi sengathi singaba njalo maNazaretha njengoba siphakathi kwalomuzi sibe naleyo nkolo yokwesaba sibe nenkonzo yokuzithoba sesabe ukuthi kulomuzi akuwona umuzi womuntu akuwona umuzi kaNtombela akuwona umuzi kaMaswidi umuzi kaNkulunkulu noma bawuNtombela bengelutho noma uMaswidi bengelutho kangakanani kodwa ngoba manje into ayikhulumayo ayimele umele umuzi kaNkulunkulu sifanele ukwesaba ngoba uma singasithi singazodlala uNtombela sebekhathele kuba abahloli konje ukusithoba ngithi ke maNazaretha asibe kuleyo nkonzo ukusithoba uma inkosi ivala nomhlangano sofika emakhaya sithethelelwa amen sofika emakhaya sinjengalo yamthelisi owathi efika endlini yakhe wayethethelelwe imithwalo yezono nobunjalo bakhe babuphelile ngoba uNkulunkulu wayemthethelele ngoba wazi sola wathi inkosi banomusa kimi sengathi nathi singaba njalo sinciphe eMaNazaretha sinciphe sithi inkosi iba nomusa kithi singazigcatshe singaziphakamisi ma umuntu ephethe isikwata ababesho njalo abakalole bethi isikwata ba umuntu ephethe isikwata hey kuyasetshenzwa la yes uyezwa kuyasetshenzwa la mawungabonga ingane uhamba kwakho uphethe usebenzisa amandla akhe uphethe uNkulunkulu wasephakameni asize buholi bafundisi bavangeli bashumayele sithathe lelizwi likaSheke athi ngiyancenga uncenga umuntu noma ngabe usuyabona usiyagqagqamuka usevutha amandla ngabe usiyagqagqamuka kodwa uluthe nje ngiyancenga ngoba ufuna lo muntu aze avume ukuba yilento uShembe ayifunayo
asize uNkulunkulu wasephakameni. Siyambonga. Yabona njengoba ngikhuluma nje ngibonga kakhulu bangcwele, ngibonga kakhulu. Ngibonga kakhulu. Kwasiya sephakameni. Kunendodakazi yami engaphilile. Hlaselwe lesifo senhliziyo senesikhathi. Uphumula kukho. Seziyagcina manje odokotela beyifake kwezibhedlela zama private. Yangena lapha eKitorish. Bayithatha badlulisa bayelethe eHillcrest. Lapho isifika yahlinzwa khona. Hlinzelwa lesifo senhliziyo. Kodwa khona into engiyibongayo ngithi ngifanele ukuyibonga phambi kwenkosi yasephakameni ngoba imfonele ekseni yathi baba sengiphumile bese ngize ngahlinzwa kabili. Sengiphumile ngiyabuza ungcono. Kodwa into engiyibonga kakhulu unabakhokheli la. Khokheli Qheleza nomkhokheli uGumede. Bazinike ithuba bathatha amakhosikazi. Noma ngasazi noma bani kodwa ngiyazi ukuthi uphili ube khona kulabo mama. Bahambile bangena lapha esibhedlela. Bangena khona bayobikela lo uNkulunkulu wasephakameni. Khona lapha esibhedlela babikela uNkulunkulu wasephakameni. Bathi phila ntombazana, uShembe uzokuphilisa. Amen. Ngiyabonga abakhokheli. Ngiyabonga abakhokheli. Umsebenzi omuhle lo. Umsebenzi omuhle lo. Esingeke sikhohle yona ngoba afanele sibonge abantu ngoba sebefile. Bese sithi hayi kwangena umkhokheli kwabo inqanawe. Cha sibonge nje Nkosi yasephakameni bephila abantu. Ukuhlupheka ngomunye umuntu yazi umuntu engahlobene nawe kodwa akuhluphekele egameni lokuthi nje sinobudlelwane baseNazaretha. Sinobudlelwane baseNazaretha. Nami njengoba ngibongelela abafowethu abafundisi nabavangeli nabashumayeli nomkhokheli ngibonga ngoba sinalo ubudlelwane baseNazaretha. Ibona lobo bosihlanganisile usenza ukuthi uma omunye ezwa ubuhlungu nami ngibuza ubuhlungu. Uma omunye esindwa umthwalo nami ungesinde lo mthwalo kodwa bese ngithi lo mthwalo umuntu ongasiza kuno Shembe. Kungakho abakhokheli behambile baze bafika lapha eHillcrest bangena ngaphakathi. Uyazi futhi ngenhlanhla emangalisayo ebhedlela manje umuntu abangena abantu babe baningi kungena lo muntu oyedwa kodwa bona ithi indodakazi kwaba inhlanhla enkulu kabe nje bavele bangeniswa bonke. Bafike bathandaza babiza uNkulunkulu wethu wasephakameni. Khona uNkulunkulu wethu lo wasephakameni baye bathi benkonzo. SinoNkulunkulu owumuntu. Abazi ukuthi sithi uNkulunkulu wasephakameni ngani. Abazi. Sisho lo uNkulunkulu wathi uMushembe, lo uNkulunkulu ombethe uShembe, lo uNkulunkulu osenhlizweni kaShembe. Ilo uNkulunkulu esimthandazayo, obonakala izinto azenzayo ukuthi uNkulunkulu lo. Senze njani maNazaretha? Asibambeni. Noma kulikhona uNkulunkulu akasisize. Sibambelelene kuShembe. Asinalo elinye igama. Futhi asinalo elinye ithemba. Ithemba lethu likuye. Sho njalo inkosi yasephakameni. Sasisemkhayideni. Ithi uthi uNkulunkulu enimkhozayo akalali. Nina niyalala nihona ebusuku. Kodwa uNkulunkulu enimkhozayo akalali uyanibheka ngoba uyanithanda. Akube njalo inkosi yasephakameni. Lo uNkulunkulu akasilondoloze. Asibheke asithande noma sinezono. Intwala ke lezo. Ngazi abadala bayazazi. Abantu bamanje abazazi intwala. Abazi nokuthi yini enkhuluma ngayo. Kodwa abantu abadala bayazi ukuthi yini intwala. Namazenze bayawazi abantu abadala. Ingane azazi ukuthi yini ona leyo. Kodwa intwala ke isono ke sintwala. Engadingekile kodwa iba khona kodwa uNkulunkulu wasephakameni akasize sisondele kuShembe uShembe asigeze masilithatha leli verse lokugcina awulithathe nje ulibhekisise ngigeze ngehisopu yasezulwini ngekhanye ngokukhanya yebo ngigeze ngehisopu oyasezulwini ngikhanye ngokukhanya
ngokukhanya yebo masigezwe ngale nsipho yasezulwini sokhanya ngokukhaya ebusweni benkosi itheke indoda eyaphendukela kuleli bandla eyiphuma kwelinye ibandla kodwa inamadlana athile iwumenzi wezinto bathi uyilandela abantu uyathanda ukuba nesidididana akathi umuntu uzenza sashembe kwakhona into enjalo kodwa nami ngake ngayakalalela ngifuna ukwazi ukuthi uthina uyabona uma kuthiwa nanga umuntu wenza imisebenzi kashembe ngisondele ngifuna ukubuka ukuthi ngempela kuhamba kanjani la ngabuka ngathi ayikhona kulungile ke noma ngayenza imisebenzi kodwa kuyena ushembe ngiyana kodwa khona into akayikhuluma ngelinye ilanga ngayizwa ethi wabona ibhakede elingaka oli 25 liter uthi wabona insipho igwebu lesipho likhuphuka kodwa engekho liphehlayo akazi ukuphehla khona izinto uthi wokuphehla akazi kodwa engekho umuntu oliphehlayo uthi kodwa leli igwebu lathi uthi laphakama uthi ladlula ibhakede labuye laphihlikela ngaphandle uthi lathizwe insipho kaShembe le ageza ngayo abantu sekade onsipho ngasifanele amaNazaretha amen Nkosi yasekuphakameni cela uwehlela ngenzansi bengikuphiwe uNkulunkulu sekufikela kuphela khona kodwa ngicela ubuntwana nakubani waleli bandla sicela ubuntwana uma sike savuma ukuba abantwana siyakhona ezulwini kaShembe Nkosi busise nekuzwena Isabelelo sekhulu neshumi nane ikhulu ishumi nane Nkosi busise ukuphakama kwenhlanga wangidala nkulunkulu Thixo Nkosi yam Siwa ibeka uleyo Simongo Lugitanda Lugga Agawa Idalangu Goloti Bongosia Kosiwa Ibega Guleyo Simongo Lumita Raga insimu Loto insimu Inezitelo Zayowa Iyaleluzidla Zonkengo Ungithanda oh God
kakayinsimu eyayingadingi lutho insimu eyayinezithelo zayo iyaleluzidlazo zonke ngongithanda kaka zuzwini lezi katinga khohliseka Nkosi yami ngaze ngawudlalo Bothiba phela bonke ubuhle bami ezuzwini lezi katinga khohliseka Nkosi yami ngaze ngawudlalo Bothiba phela bonke ubuhle bami ngaboyiselwanga kanina yewuhlene ngangi nabongi ngakayiphuli imithetho ngithanda ngaboyiselwa nganina yebuhleni engangina nabongi
Israel. Kuhle diye ngangi.